ngilandwa uNkulunkulu uJesu esihogweni. Yeah. Wena usesihogweni. Yeah, engilanda esihogweni. But la engilanda khona ongilanda ngise reception. Oh, yakhona esihogweni. Yes, esihogweni. Ngathi ngiyatshela ukuthi ngale ziyakhala. Ayafike vele. Angithatha. Ngesikhathi okokuqala hayi vele ngibatshela ngoba ngabona lapha nezihlobo zami but ngingathanda ukukhuluma kanjalo ngoba ayizuzwakala kodwa nje abantu phela engizalwa na babona khona. So ngibatshela ngathi ngikhuluma nabo ukuthi mina ngizange ngadala ukuthi ngibela. Right. Mangisesho njalo afika uJesu Kristu angithatha. Maye ngithatha vele ungibambile. Anyuke namathe indawo esinyuka kuyo indawo yamanzi ulwandle nje olukhulu. Masanyuka kule ndawo. Kuqhamuka inyoka. Yayinkulu. Le nyoka wayishaya ngebhakela ezimbili like qi eshaya ekhanda. Right. Yeah. Vele isuke endleleni or ilokhunjani ichezuka. Yeah. Sanyuka emoyeni manginyuka Welcome once again kwiKotathu Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sabonga siphinde sahlangana futhi ngendaba ezimnandi ethinta umuntu kanye noNkulunkulu. Mangabe nje ubona le channel yazi ukuthi ke hayi kusho ukuthi kukhona okunye futhi ozothi mawusukuzwile engihlala ngikholwa njalo ukuthi abantu kuyabasiza kakhulu. Bese recordile before upart 1 nginomfundisi la uKhumalo sase recordile before kwasho ukuthi ke ubufakazi abuphethe sibonga nama comments enu kakhulu baningi abantu abathe basizakele ngalobo bufakazi abanye ba relate sibonga nje konke sizoyiqhubeka ke la esagcina khona ozosithola namhlanje ukuze akwazi ukuketch up ngathi nje mina ubuyele ku part 1 lona nje sekuzoba u part 2 ubufakazi uNkulunkulu abeke kuyena azobudlulisana namhlanje but ake sibingelele babukhumalo siyabonga ngesikhathi sakho ubusy but wakwazi ukuthi uphinde ufike. Amen. Yes. Ngiyabingelela kakhulu babushabangu nakubabukeli noma balaleli emakhaya. Yes. Siyambonga nje uJesu njalo asiyeke ukumbonga nokumdumisa. Amen. Yes, amen. Hayi siyabonga. Mangikhumbula kahle ubufakazi bethu angazi ukuthi vele kufanele sibuqale lapha ya ePostoli. But wena ukhumbula kahle ngoba phela le ndaba le ithinta wena kakhulu. Yeah, sizahlehla kancane. Okay. Yeah, sizahlehla kancane singayiqali lapho. Ngoba kuningi okwakusalile sizozama nje ukuthi ngikhathe and then lokho okungenayo kungena. Okay. Yeah. Njengoba sasishilo sikhuluma indaba laba babukeli ngendaba yalapho uNkulunkulu umuntu amlande khona nanokuthi uNkulunkulu uyabathwala abantu bakhe. Yeah. So mhlambe ngaphambi kokuba ngiqale Ncebo ngicela ungivumele ngidlule la. Okay. Yeah, ngifisa nje ngoba kunezinto ezakhulunywa ku part 1. All right. Okuyizinto abanye abazalwane noma abanye abantu ngibeke kanjalo. Okuyizinto abafundiswe ukuthi azikho. Oh. Ngithini ke mangikhuluma kanje ngikhuluma ngokuthi kuzokhulunywa ngokuthi khona umuntu ongathathwa uNkulunkulu amuse ezulwini noma ambonisa isihogo. Kunabantu abayiphikayo leyo nto bathi amampunga yikho into leyo. So ingakho ngithi kubalekile ukuthi ngiqale ngoba mina ukuphenduka kwami kwavela ngomuntu owathathwa wayiswa ezulwini wayiswa nasesihogweni. Yes. So umunye umuntu uzothi mayilalela ubufakazi abe nalokuthi kodwa mina ngafundisa ukuthi ayikho lento. Ngifuna nje ukclarify leyo. Yes. Ngindlule kuyona bese kusala kumuntu ukuthi yena usala nani. Oh yeah. Siqala lapha ke encwadini kaJoel. Oh yeah. Ngoba ngaphezulu konke lokho engifisa bakwazi ababukeli emakhaya ukuthi la siphakamisa uJesu. Yes. Noma ngathiwa mina ngivelanga kubalekanga as long as kuzophakama uJesu. Yiloko kufunakala ngoba ubufakazi bami bubase ekutheni uJesu wangilanda kuze ngizoshumayela. Oh yes. So encwadini kaJoel uchapter 2 ngicela nje ukuqala ngifunde lapha ku verse 28 ngizokwehlana nje. Ethi kuyakuthi ngasemumva ngithulule umoya wami phezulu kwayo yonke inyama.
Sithi amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, abadala benu baphuphe amaphuphe, izinsizwa zenu zibona imibono. Qhubeka ku-29 athi naphezu kwezinceke nezincekukazi ngalezo zinsuku ngiyakuthulula umoya wami, ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, igazi nomlilo nezinsika zomusi. Cela ukuphinda uTete uthi ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni, athi igazi nomlilo nensika zomusi. Bese ethi u31 ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova. Mayiqhubeka ku32 bese ethi kuyakuthi bonke ababiza igama likaJehova bakhululwe, ngokuba entabeni yaseSiyoni naseJerusalem kuyakuba ngabasindileyo, njengalokho eshilo uJehova naphakathi kwabaseleyo kube ngababizwa nguJehova. So kunezinto nje la esitshelwa zona nguNkulunkulu. Siyazi ukuthi lencwadi iphindwa umpostoli uPeter entshumayeleni wakhe kwizenzo 2. Yes. Uyiphinda njengoba injalo. Kodwa la indaba yami khona isekutheni kunabantu abakholelwa ekutheni uNkulunkulu angeke noma akamthatha umuntu ayobona izulu nani nesihoko. Yes. Right, so therefore then ayikho lento engangikhuluma noma umuntu osho njalo usuke eqamba amanga. Ake ngifake i-disclaimer ke. Okay. Bakhona abathi babone izulu nesihoko kodwa bengaboniswanga uNkulunkulu. Ngifuna uku-underline lokho, highlight. Uthi bakhohliswa ngamadimoni. Lezi zinto abasuke beboniswa zona, it is a counterfeit izulu kanjalo nesihoko. Hey, yajiya manje ibadini. Ngoba yonke into uNkulunkulu ayenzayo, uSathane uyayicounter. Right? Everything ayenza njengoba sishumayela ivangeli, kukhona abashumayela ivangeli kodwa bengamile ekutheni babutha noJesu. Oh yes. Behlakaza noma bechitha kodwa bashumayela bephethe igama likaJesu. Bakhona abanjalo. Right. Kanjalo nakule mibono ngoba uNkulunkulu ngalezo nsuku ngalo mnyaka ngo2007 8 enamandla sakwenza kodwa ngalo mnyaka wayedlange kakhulu ngokuthatha abantu ayobabonisa izulu. Kodwa manje wayengaqali uNkulunkulu kuyenza le. KwakuNkulunkulu that time. All right. Namanje kusoNkulunkulu kodwa namanje uSathane usayenza. Okay. Nakuye lo mnyaka bakhona ababesetshenziswa uSathane bayobona ecounter lento kaNkulunkulu. Sengiyazwakala manje. Ngiyakuzwa. So as much as le ndaba yokuthi uNkulunkulu uyababonisa abantu izulu nesihoko, noSathane uyakwenza lokho. So ekufanele sikucheck ni confirmation efanele siyithole ngobani ngoNkulunkulu. Yes. Le yami ke nginesho ukuthi yale ntombazane le mina engalokhu nani ya confirm. But ke engishola ukuthi wayengaqala uJesu Kristu ukwenza lo. Abapostoli bonke bo11. 12 ngompostoli uPaul bayaboniswa izulu nesihoko. Bayaboniswa nje kahle, akukho eBhayibhelini lokho. Kodwa uma ulifunda iBhayibheli kahle, so ulifunda kahle ulokhu uyakuthola ukuthi lento yenzeka. Kodwa kwezinye zezincwadi njengama lost book uyathola ezinye zezinto ezibhaliwe ngani abazalwane nje ukubona nje ukuthi abantu basanda ukuthola incwadi kaEnoch. Incwadi lezo mina ngaqala ukufunda ngo2013 ngiqala ukusindiswa ngoba ngifunda incwadi eningi. No lost book ngifunda ne research incwadi ezibhalwa umpostoli Paul ebhalela ibandla laseBerea, ibandla amabandla nje wonke la khona lawa wabhalela incwadi amaningi ngawo. Kodwa ezinye zezincwadi azikho la. So nanomlando kaJesu ukukhula kwakhe ukuthi wakhula kanjani, nanokuthi mhla uJesu waya kanjani weHades futhi kwafike kwenza kukhona kurecord kodwa kukho la. So wayengithi ke wababonisa izulu nesihoko. Ngizofunda incwadi kaPeter iyakutshela lokho ukuthi uJesu Kristu into ayenza mayefa wayokhulula obani nguphi leyo ndawo wayetshengisiwe yona umpostoli Peter. Isibindi ababanaso abapostoli, isibindi lesasihlangene nokukholwa nokwazi. Yes. Ngiyazwa wathi ngizwa kahle. Kwase kune confirmation. Angifuni ukuye encwadini leyo. Ngifuna ukuquote. Umpostoli uPaul uyanarrate indaba yakhe yokuthathwa ayoboniswa imanga eyinkulu kwelikamoya kodwa akazisho. Right? Akazisho ukuthi akuvumelekile ukuthi ningayikhuluma kodwa zazi inkulu. Uyayibona nemibhalo yakhe umpostoli
uPaul lo muntu waboniswa imfihlakalo. That is why kuyena mayikhuluma noTimothy u1 Timothy ngaphosisi uchapter 6 uthi simbonga uNkulunkulu uSomandla oyedwa bese umbuso ababusi nenkosi yani bese yena ohlala ekhanyeni okungasoze kwasondela khona umuntu ngibuze kwamboniphi ukuthi lo mbuso ababusi inkosi yamakhosi uye ohlala ekhanyeni okungasoze kwasondela khona wena ukhuluma ngoJesu kodwa uthi uhlala ekhanyeni okungasoze kwasondela khona umuntu wambonile obvious wayebonile wayetshengisiwe kuphikwe likamoya so ngifuna nje ukudila nale part yalabantu abathi akakwazi uNkulunkulu ukwenza la ambe kanjeni owabo uNkulunkulu hayi Jesu owabo uNkulunkulu ngeke akwenze lo kodwa lo wethu Jesu esikhuluma ngaye la uyayenza leyo wayenza kubapostoli uyayenza nakubazalwane futhi namhlanje ukwenza kubazalwane abaningi omunye umuntu owaguqulwa ngaleyo ndlela enjalo uJohn Bunyana owabhala incwadi abathi uhambi lomahambi Pilgrim Progress ngesingisi yebo uyeke loyo naye uguqulwa kahle kunencwadi ebizwa ngokuthi Heaven and Hell uma esindiswa yena wasindiswa ngokuthi athathwa ayotshengiswa izwi nani nesikho wabuya wabhala ezinkulu imfihlakalo lezi njengoba zasibhala nencwadi ethi uhambo loma olasiza abazalwane abaningi la interpreter noma la translator kuma language a modern 200 amalanguage izikhona nangesizulu umzalwane noma umbishop wase eLondon so uNkulunkulu nje uyayenza le uyiconfirmiweke le nto la encwadini kaJoel uma ethi uNkulunkulu naphezulu kwenyama yonke wenza njani number 1 nje uthi amadodana amadodakazi anjani ayo prophet uthi abadala beni babanjani baphuphe amaphupho ezinsizwa zenu zibona imbono ubona nje umbono ngoba lezi zinto ziyangena embonweni lezo ukuthi uyathatha uyoboniswa izwi naso zimbono yinto uNkulunkulu akutshengisa yona akugcinanga ke ngabazalwane baqala namanje usayenza uJesu wasemandulo usesenguyena namhlanje Jesus is the same yesterday today and forever uma kuzokuza umzalwane ozothi hayi lezi zinto ezenzeka ebandleni lokuqala azisenzeki manje nokusebenza kukamoya ongcwele awusebenzi ngendlela osebenza ngayo njengoba usebenza abapostoli lowo muntu akakhuluma ngalo moya ongcwele lo akubhalwe ngayo lapha umoya ongcwele akashintshe the very same way umoya ongcwele asebenza ngayo mhla eqala ukusebenza usasebenza ngayo ngaleyo ndlela namhlanje exactly I think kubalekile ukuthi ngigcwalisa nje lokuncane kubaleke kakhulu isifundo nje kukodwa the very same way uJesu Christ ayesebenza ngayo nakubapostoli usasebenza ngayo namhlanje umehlukula lokho kwenzeka namhlanje bandleni akukho la kurekhodwe khona ukuze sithole ubufakazi ingakho makuvela umuntu ozoletha ubufakazi siyamangala kodwa bakhona bavela abeletha ubufakazi ukuthi uNkulunkulu mina wakwangithatha yebo nje kwenze bese sithi ayi into enkulu kangaka lento asuke isho isuke ifana nale okubhalwe ngayo ulo kunoFilip nje wathi meqedwe ukukhuluma nolokhunjana no Inaki the Ethiopian Inaki wathathwa umoya ongcwele wanyamalala wamthatha umoya ongcwele mbeka kwenye indawo right leyo nto wayenzile uJesu Christ eyenze kulokhunjana kuJoseph of Arimathea ngithe abazana bazazi encwadi kulosbook Joseph of Arimathea lo wathenga isidumbu sika Jesu waboshwa lo mzana amaJuda afuna ukumbulala bamvalele endlini encane bebazombulala kwafika uJesu khona lapho kuleyo ndlu wazomkhulula wamthatha wamhambisa eArimathea angifuni ukukhuluma ngalo ngoba ayikho embhalweni ngikhuluma izimanga uNkulunkulu azenzile nasazenzana namhlanje kunabazalwane engifunde ngabo mina kungasiyaba abaMuslim indlela uNkulunkulu ahambe nabo ngabo umuntu amthatha endaweni la kuyombeka kwenye indawo not ehamba physical zikhona lezi zinto ziko YouTube zikhona lezi zinto zilaphana ku Google right but akusinto esishumayelayo leyo thina uyaya labo basishumayela lokubhalwe la so le ncwadi thini naphezulu kwenyama yonke nezinceke nani kwezinceke nezincokazi ngalezo nsuku ngiyakuthulela ini umoya wami uthi ngiyakuveza izimangaliso ezulwini nasemhlabeni as underline ke nje la
uthi yena uNkulunkulu yena ozoveza imangaliso ezulwini nasemhlabeni. Yes. So na ukuthi lezi imangaliso uzoveza kanjani akekho umuntu ongasitshela ngoba kusho yena. Futhi nanendlela azokwenza ngayo yena uNkulunkulu azokwenza. Akekho umuntu ongasebenzisa le ncwadi bese ezothi le ncwadi ayisho lento eyenzakalayo ngoba akazange asho uNkulunkulu ama specifications ukuthi lento uzoyenza kanjani. Therefore labantu abathathwayo bayiswe ezulwini baya qualify ukungena la beyovezelwa imangaliso njengompostoli uPaul. Yes. Yazwakala lo ncwadi. Izwakala kamnandi. Ufaka ke lokhu namaphupho khona abazana abaquestion amaphupho. Right? Yes. Mina ngifuna ukuthi umzalwane ethe iquestiona lento aquestionele yona azi kodwa uthi ikhona la. Ukuthi uNkulunkulu uyayenza. Ikhona eBhayibhelini. Ya emnandi mayifakazela ngeso. Yeah. So yiloko nje ngifuna ukungidlulisa kakhulu ukuthi abazalwane nabazi ukuthi bangadidwa abanye baze bakhothe lencwadi la khona uJesu Kristu enza khona umfanekiso kaJude kalokhunjani indoda eyisicebi noloku noLazaro bathi uDivas la kukhuluma khona ulokhu uDivas no Abraham uthi uAbraham noma engavuswa yedwa kwabafileyo aye emhlabeni angeke baze bakholwe ngoba bakhona uMoses emhlabeni fanele akholwe yini mayikhuluma uMoses wayengasekho emhlabeni ngaleso sikhathi lokhunjani kodwa wayekhuluma ilokhunjani in figure of speech. Yes. Right ukuthi bakhona abashumayelayo kuphi emhlabeni fanele ezwe bona. Yes. So but lokho kwakungadisqualify lento uNkulunkulu ayezoyenza. Right ukhona into uJesu Kristu ayezivezela yona lapha. Right. Yeah. Kodwa kwakungadisqualify ukuthi uNkulunkulu ngeke asamthatha yena umuntu ayombonisa izulu phela lakhe futhi uNkulunkulu wenza lama operations. Hayi akashongo kuleya ncwadi la kukhuluma khona enza khona le mzeke ukuthi angeke ngimthathe umuntu ngimbonisa izulu nesihoko. Laba baboniswayo abavuswe ekufeni basuke beboniswa ngathina kuvusa umuntu after 40 years bese selashona kuthiwa vuka hambe emhlabeni. Right kodwa kusuke umuntu uthothi mhlawumbe unama hour amabili omunye una 6 hours ehlukene nomphefumulo noma usethathwe nje umoya wakhe wafaka kumoya. Right. And then abone lezo zinto abuye. Right. So ngifuna nje ukuthi le icace kahle. Hayi no iyezwakala. Uthe iLazaro isicebi ngizo uphi igama bani? uDivas. Likhona eBhayibhelini? Yeah, hayi eBhayibhelini. Yile ngelento lesho ukuthi ama-lost book. Ngiyafuna ama-lost ngeze umuntu okhuluma ngelokhunjani. Ngiyazi ukuthi ababukeli sebezosho ukuthi hayi alikho leli gama eBhayibhelini. Even izelelesi. Yeah. Ngena kwenye indaba ke manje. Even izelelesi lezi ezibethelwa noJesu Christ zinamagama. uTitus noDamascus. Amagama ezelelesi. Zinamagama. Lezi zelelesi uJesu Christ mhla eya eGibhite wahlangana nazo. Watshela umina noyise ukuthi laba bobabili ngizobethelwa nabesiphambanweni. Ihistory le ekhona. Para sikho lapho ngiyaveza nje ukuthi zikhona lezi indaba abhaliwe. Iliyasho neBhayibheli kuJohn ukuthi ukube kwakubhalwe konke ayikho library ebingacontain izinto ezenziwa uJesu. So ngiyakuvuma lokho kushoyo. Jesu Kristu waqala wenza imanga ekuzalweni kwakhe. Kuzalwe nje kwakhe. Yeah. Yonke impilo yakhe inama miracles and wonders inemanga. Yes. Kunomntwana wayegula ekuguleni kwakhe wathathwa afakwa emanzini ayegezu ulokhu uJesu lo mntwana waphila ngikhumbula kahle ngathi umntwana dala ngagcina ukuyifundela waphila khona umunye wayeshawe inyoka Jesu Kristu ziningi nje ngakubala kube kuningi kodwa kuyihistory lokho kuma lost book kulokho nakhona iphelele yonke lonto lo wayibhala lesabhalelwa nanokuthi abafileyo bavuka kanjani mhla uJesu Kristu ebalanda kuphi Hades. Lokho kwabhala amadodana kaSimiyoni lo wafika bamba uJesu wathi ngibonile insindiso kaNkulunkulu mhla uJesu Kristu ezocircumcise ena 8 days ezonikwa negama. Right uyeke lo ehamba noHana umprofeti ababehlele eTempelini wathi mebamba uJesu wathi insindiso kaNkulunkulu sengiyibonile amadodana akhe omabili yiwo wabhala lezo ncwadi lezi engikhuluma ngazi kwenzakalani ngale uJesu Kristu endulelwa uJohn uMbhaptist emva kwalokho kubonakala yena bokhuluma uBlazer Bull noSathane benegotiate indaba ukuzofaka uJesu kanti abazi ukuthi uyena ozobakhulula but enye discussion angelinye la right izinto lezi uNkulunkulu njengoba uzisho njengoba uyichaza uNkulunkulu mayethanda ngazivezela umuntu isida ngombono noma ngephupho but nje uNkulunkulu khona yakusebenzisa so silana ke kuthenda nasibenzela ukuthi sizotshela abantu ukuthi abantu abasindiswe bamukela uJesu babe ngcwele imfihlakalo ezikaNkulunkulu noma unga understand ama mysteries ama mysteries awumfaka umuntu ezulwini
yeah futhi ukuthi uthathiwe wawubonisa izulu nesihoga kwenza ukuthi akunika igarantii la ukuthi uzoya kuphi ezolweni cha ukunika igarantii into ekunika igarantii ukungcwele leyo kufanele ivele ingakho umpostoli Paul mesebonile lezi zinto usirekodela lento ukuthi ngoba uthi mina ngase kuthunywa ivenyamini ukuthi ingelosi kaSathane the purpose yaleyo ngele sayizothi lezi lembona ebonile ingamniki pride ingayothi uNkulunkulu it is necessary ukuthi ibe khona kuwe because kunento engidila nayo ngawe and because ubona imfihlakalo enkulu right ezingamenza bene pride bese elahlekelwa yini yizulu noma insindisho so sigcine nceke kwesekhuluma ke sesingena endabeni yokuthi ke ngasindiswa kanjani but ngicela ukuhlehla nje kancane okay yeah ngingena lapha ke eLokhunjani eUniversity njengoba ngishilo ukuthi ke imali bingekho and then ngangithole indawo eLokhunjani eSunnyside munembuzo nje uzongena okay yeah so ngithole indawo eSunnyside ngihamba ngakhuluma neLokhunjani nesasco sikakho isasco ke ngitholela indawo eMarula kune history nje ekhona lapha engifisa ukuthi ivele alright because iyakhuluma nge reason why ngibone uNkulunkulu ukuthi uye wangilanda ukuthi ngizosebenza okay ngizomsebenzela kune history nje ekhona so njengoba ngishilo ngathi le ndawo kuyindawo yamabhunu ngithini ke mangisho kanjani ngivezele ukubazana before ngene kule ndawo uNkulunkulu wethu is not a racist yes there is why uzothi nje uyabheka ama-post ami nokuyikhuza kakhulu lento ukuthi abantu balokhu befuna ukuthi uJesu Kristu umnyama uJesu Kristu umhlophe uJesu Kristu uyelo ubovu angikhulumi leyo nto mina yeah noma ngabe uJesu Kristu umhlophe uma ngabe umhlophe uJesu Kristu that was decided by uNkulunkulu ukuthi abe njalo and there's no problem then there's no problem with that uma ngabe uJesu Kristu umnyama kwakhethwa uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu abe mnyama and there's no problem with that and thina singeni kuleyo uNkulunkulu ngokusikhethela kwakhe yena wakubona kukuhle ukuthi indodana yakhe ize ngalowo mbala ukuthi muphi uyena wazi yeah right njalo la ngikhona ke ngila our God is not a racist yes uma ngasi i-racist uNkulunkulu owenza inkomo ebovu uyena uNkulunkulu owenza inkomo emnyama yebo uNkulunkulu owenza inkomo emnyama uyenza inkomo futhi eno black and white labathi inkomo emabhondo right uyena futhi owenza inkomo emhlophe kodwa zonke lezi zilwane ngisabiza ngesilwane ngithi inkomo and ezinye zima ngokufana ngayo yonke into thothi ziyalingana nangempondo ziyafana nangamehlo kodwa nje uthatha umbala waso wesikhumba ubovu umnyama unjani bese ba uNkulunkulu futhi kuyena lo uNkulunkulu wenza inkomo ezikhula zibe mfishane kodwa ziyinkomo aphinde enza inkomo ezinelunda la lezi amablamani ngoba our God in his creativity he is vast. We cannot limit him. So uNkulunkulu owenza abantu abamnyama uye lo uNkulunkulu owenza abelungu. Yes, njalo. Right? So mangena lapha ke ngifica lento ebizwa ngokuthi i-racism. Oh, okay. Yeah. Ngingena u2007 ngingena kwi-race yamaLokhunjani amabhunu and i-race yayinama racism eyinkulu. Langa lami lokuqala encounter lento ngi-encounter kwakudlala i-rugby iwinile. I think it was kwakusaphethe uPresident Thabo Mbeki sasiwina our second World Cup. Sonke ke sijabule ngiphethe ivuvuzela and nami ngiyacelebrate ngifutha phela ivuvuzela ngihlangane nomunye umlungu athi ucela ukuthi athathe Lokhunjani ivuvuzela yami ayibona futhi wayidakiwe ke ayithatha ifuthe imhlule mayimhlula kanjalo angihleka ayithatha ifire ku dustbin bese yangihleka yahamba. Mina nginenkinga ke ncebo uma kuthiwa khona into engiphethe kabi angilala ebusuku angibe kanje ngangingalala ebusuku ngiqhaqhazela ucabanga futhi ukwate ngalendlela ukuthi babungafiki ukuthola uyayenza lento ujwayela ukuyenza kubantu abamnyama. This time he met a wrong black person. Like thena uNkulunkulu wethu akasi racist. This time he met a wrong black person. Ongayifuna racism inhliziyo yakhe yonke. This is part of my calling. Right. Ukuthi abazana ngifuna bazi ngoba selikhona ivangeli lethu uJesu umnyama.
fanele sikholele uJesu omnyama fanele sikhuze lento endlini kaNkulunkulu right singambuka uJesu ngokumbala so ayithathekele lokunjani levuvuzela amafawulo emgqonyeni ngibe naleyo nkinga mina benginenhlanhla ngenciko benginokusho into ngesifiso yenzeke njengalokho ngifisa namanje sokunokwenzeka leyo nto leyo alright so enhlizweni yami ke the following day umgqibelo ngalolanga the following day ngikhuleke nje ukuthi yami ngahlangana nalomlungu angingadila naye bear in mind ngi first year and ngiyi junior lapha ke bekune culture yokuthi uma ngabe uyi junior uyawahlonipha ama-senior akho bengitrain on ngifaka umoya wasaba ngoba nangendlela ebelokhunjana ebenibingelela ngayo bekuyi certain way ebenibingelela ngayo bengitrain ngayo bathi heart club heart club so bushayitha bese uthi khoye moro into meni yerpelelani defana nale okay khuyena meni yerpelelani ushaya kodwa nifana ushayithanga umestel ngathi isotsha angiyazanga yonke ke leyo nto mina ngoba ngifakwe nini ngifakwe late ilokhunjana orientation yasemaresi siphelile zonke lezi zinto ezaziwa ama first year mina ngizazi mina ngizela mina nokuthi racism angifuni futhi nangingidlale abelungu ukhona nje kumina lokho ngoba sasesitrainiwe esikoleni sithe nomunye uthisha babedunzame esifundisa history okay so mangifika lapha ngazana kangisabumuntu futhi umlungu nje wangitshelela nasesikhothi ngaxoshwa kanjani nginalo attitude nje ukuthi ke ngifundisiwe ngoMandela ngifundisiwe nginalo enga nje ukuthi basixhaphaza labantu basicindezela yayibona lonto le so ngikhuleke ngithi ngingahlangana naye hey singadila nangempela ngithi mangiphuma ngithi ngiyocollect ukudla endaweni la sasidla khona engivele ngihlangane naye sekuntambama ke ngisonto ubuyaphi ubuya esontweni abelungu nangibazi bakholwa kanjani abelungu bayakhona basonte baphuza futhi kakhulu zamabhulu bayakhona into ethe buya esontweni insindiso ngempela kodwa abe gologe unatha zadako so wayebuya ke CRC khona lisonto lilapha ePitoli ebuya khona futhi ngathi wayeasha khona ngoba indlela eqoke ngayo yayikhombisa nje futhi ukuthi umuntu okuyilokhunjani ngathi wayeasha khona ngoba ngingathenda khona kulela bandla start landwa ebhasi kodwa nje nganikela futhi kodwa insindiso bengakafika ikafika ngizange ngisindise so ngihlangane naye ngithi eminyango ngivele ngithi yes ndoda amangala kasangikhumbuli ithi yes ndoda sangikhumbula mina athi angikhumbula ibhule lamehla hlaza ngimbheke emehlweni ngqo sangikhumbula mina athi angisakukhumbula ngithi wena izolo uhlangane nami la wathatha ivuvuzela yami wayifutha wayifaka kulokhunjana kodwa mbuyenzelani lonto right akasayazi lonto ngimthethe mfana wami angisela abantu abamnyama ngijwayele ukubaxhaphaza ngaphinde uyenze lento kumina that was the first encounter yami nge-racism mina ke ngihlale kwi-res kwi-corridor ngoba behlukana ngama-corridor la ngangihlala khona ngangihlala nomzukulu the immediate grandson ka-DF Malani Uma benzomazi DF Malani is one of the crafters as apartheid laws. Uye futhi I think abaqali University of Pretoria. So behlala nomzukulu wakhe lapha bathi uChris Malani. Okay. Bebengazi ke laba abafana ngoba noma bebenza into ecorridor mina bengiphuma. Ngibabheke ngibagwatshisa. So ngaso sonke isikhathi mangabe sibangela umsile bekuphuma mina. Kazi ukuthi bayakuzwa wena because bengingabasabi bekumane kuxatshana. Futhi ngithele manje mawuthi unento ofuna ukuyenza uyabulala wenzani wenza ngihlehli kulenda ngifuni yebo lonto lento la ngifuni ngeke ukuthi uzophazamisa ngiyafunda lamalo khunja lama lezi indawo lezenze ukuthi sifunde yangiphazamisa right so bethi naloko ukuhloniphana bengazi nabanye abafana batholuwe babelungu wagcine uchairperson waserel so ngangikhuluma nje nabo understand sasakhuluma nami noChris ngamtshela nje futhi ngathi I'm sorry to tell you but umkhulu wakho was a racist understand wazi you understand ngimtshela ukuthi uyena ngabe ngiyilo muntu nje o direct straightforward talker understand lo nto le so benginaloko ukuhloniphana kwase kuzoba nomunye umfo ngifuna khona ufuna hayi ngaqhubeka ngoba nomunye umfo owaye captain werugby right babethu uBoris uyazi ukuthi captain berugby ke kwi generation noma kumabhungu ukuthi bahlonishwa ngana okay right so mo captain werugby uhlonishwa wonke umuntu umlungu cause rugby ke is one of their biggest sport mabhungu so then ngaba ne encounter ke futhi naye and lo mfo wayenza ilong Africans right so the first time
ngahlangana naye sisiye elokhunjana library yethu IT lab uyabona uma ngabe kuthiwa ulethelwe something futhi uzonikwa nabantu okufanele udile nabo ukuze leyo nto iphele wangibona nje lo mfolo wanginyanya ufuna ungishaya singenzile lutho sibanga sifike eqala ngoba besiswipe amasongena la yabo wangigwajisa nje wakunamehla amancane lokho umfana lokho yazi ke aba Captain Berapa nje hey ngimbuke ngithi melo ngijwayela la understand kodwa ayithi ngimnyeke sizohlanga andajwayele vele baba gwajisa abantu abamnyama they were very intimidated bayalulungu ngoba umuntu omnyama kule wrestling yabo ungavumelekile uhlale kuma common room la kubekwa khona couch kube ne TV bekuthiwa kufanele ngikhokhe imali bese bebe abafana babelungu babeka imali benkulu kwenzela ukuthi ngingabi na access ngoba nazo ungakwazi nokungena bathi awuhlala lapha mengabuthi awucontributanga ukuthi kuthenga iTV thina besihluphekela ke bese ngaphiwa nemali emakhaya monthly mina ayikho imali angithola ekhaya as an allowance umuntu mayithi une allowance angangimanga ukuthi ukhuluma ngani ayikho allowance not even 100 rand eqhamuka ekhaya thina sasijaba ayikho imali thina besihlala nayo epocketini thu imali nje la uthi nayo not even ishumi iphele nje inyanga ungenalo ishumi sikwamini uphile ukuthi ngizothatha ukudla ngidle nami ngiyofunda because ibus was provided ukuthi yonke into nokudla nokulala so ayikho imali besiba nayo thina mekuthiwa no100 rand busuku nemali eningana so bebesebenzisa leyo nto ukuthi ke bas exclude financial ezintweni ezifana nama amenities besingangeni thina kuyi club house yaseres yethu kodwa yenzelwe thina ku club house kunotshwala kunama pool game le isnooker kube ne TV indawo nje entertainment yokusocialize but besingangeni thina singangeni indawo zamabhunu swimming pool area besingangeni thina kuthiwa singangeni ngizofika lapho ukuthi ngize ngibale izindawo lezi kuze kanjani so ngim-identify ke lo mfo kanti kuzoba nenye scene nesinye isigameko ngisesiloko manje first year sengiyi-second year ngiyi-second year ngifakwa kwenye ilokhunjani i-corridor kuthiwa i-41 i-41 lana i-corridor lena yamabhunu ama-corridor lapha-ke bene-culture yakhona kule culture yakhona abanye bebehamba bayokwenza ama-training bebebiza ngama-orientation amalokhunjani but lezo zinto kakhulu bekuvunyelwa ukuthi zenziwa amabhunu noma belungu ungasumlungu bebe-exclude bahambe-ke bodwa ba-organize mhlawumbe manisanda ukufika kulo cordon basha ngama-first years banithathe-ke bebethatha amabhunu akubo kuphela-ke bahambe-ke mhlawumbe babe ne-vacation wherever bayokwenza leyo training noma leyo orientation batraine-ke babuye-ke sebene-uniform-ke yabo-ke bashuthe iy'thombe kunendawo la besifaka khona iy'thombe zabantu base-corridor ne-corridor right bahambe-ke bawafaka abantu abamnyama bengafaka and 2008 njalo 2007 awuzwe nje 2007 that's why abantu ngibatshela lento bayaphika ngakhuluma lento kwenye interview wangiphikisa umanager wangiqasha namanga ukuze nje isigameko esayenza wathi ayi unamanga ayizange yenzekele ngathi okay so lo mfo bona sise 41 bona base 42 futhi ama corridors because ingama floor building it awu4 so 1 2 3 4 so class la kule ngenzansi bona bakule ngenhla yethu lama floors lawa u2 e1 no2 accommodate ama senior bese u3 no4 ama first years right futhi abantu abasanda ukufika right so ke bona laba banobudlelwane i41 ne42 lamabhunu wonke bodwa ayazwana so bayavakashelana mangabe laba befuna ukusuka le phezulu e42 beze labayela ngelinye ilanga ke beze yena lo mfana ngitho uCaptain Werap beze bafike lapha bedakiwe nomngane wakhe babangumsindo mina indli yami kufike kube ile common room ebengikhuluma ngayo mojika indli yami kwaku405 mengaphosisi futhi iqala yona ngiseduze kwecommon room ngiqhubeka nalento ukuthi mina ngibangela umsindo uyezwa ukuthi bengibagwajisa abantu noma bengiphuma ngimele indaba yami lele ke akufike labafana babanga umsindo badakiwe bathukise basho yonke lento hayi nami ngiphumeke ngalesi ngiphuma ngangibethe ngenhla ngifake nje ibhluke lami elali uBhemuti yabona lama tracks akaba uBhemuti Bemuti lesikile bhluke leli liphela ngapha kwamadolo ngangine tracks uDenjalo yawusobeswe ngifake yona ngifike ngibajethi bafethu ngilele nene ngibangela umsindo kanti ngifika kwaba wrong this time asuke lo omunye ngitshelwa uyelo Boris athi wena sikubangela umsindo thina
umuntu okubangela umsindo akhomba omunye umfowabo umuntu omnyama bethu Andres bathi uyena ubanga umsindo ngihambe ngiyotshela yena lo munye umngane wakho esidudleze kumina afika angibamba amabele kanje ubona ukuthi abelungu abedelela kanje angibhotoza ngithi athi hey wena hey buye lento ke manje ukuthi nami ngilokhunjani ngihambe ngendlini kufike ngifake iskip ngiyoke ngeyomunye umfo say director wenye company la Sentin bathi Weber Wenzel waye uyena waye responsible ngaso sikhathi for i security and discipline RS okay ngiyekena ngifike ngimtshela ngithi indoda sinamabhunu lapha ayahlupha manje inkinga yami angiwasabi but inkinga ngibona lento lezoba yimbi ngoba sizoxabana akekho uzoba ufakazi ekusho thathuke naye yathi hamba utshela security hayi ngihambe ngifike ngitshela security kimi akuvumelekile thina singene ngaphakathi kodwa ngifuna ukuza nje ngizobona nizokwenzani security mina ngasiphe security namandla anga leso sikhathi uthi labantu amabhuna abasa hayi ezeke lo mfumo mangifika lapha ngifika sebehambile bahamba baya kwi bathroom bafika babulala iwindi base beyahamba man buye lento kangilalanga ngadlula ngakhe the following thing kule umkhuleko futhi othi ngifuna ukuthi mangaba nenhlanhla nje ngimthola ngiyaphe ngayo langa ngizophelezela usisi wami olungisa ingane imali zengane yakhe zengane zakhe enye company ayila ase Eastern abathi Elibet Farm uthi ubaba abantu abakho ayisebenza lapha bashela imali so ngiyemphelezela ke mina siyolungisa lezo zinto endleleni la ngiyemphelezela linakazi mina ngithukuthele ngiyafa ucabanga yonke lento ngiyakhuleka ngithi mangamthola lo mfana singadibana mangifika vele res i-res yethu biyakhiwe shuthi ifloor yakhona bekufanele ukugibela idebhisi kuqala before uzofika kwi first floor ngaphansi kwayo kune parking bepark khona amabhayisikili so indawo nje ongangena kuyona ngaphansi umuntu right bese kuba moyenyukela kwi first floor fanele unyuke idebhisi ongenela khona and mawuzongena futhi suye ezindlini noma kunyuka idebhisi thina singena ngamakhadi lokhu namagate lokhu uzongena ezindlini fanele uswipe ngekhadi ngoba access card access card because kune lokhunjani backla gate gate le kule insimbi vele uma ngisakhuleka lo ngikhuleko nginyuka idebhisi ngithi nje lo mfana mengahlangana naye la ngibona kahle vele aqhamuka uphethe ukudla ujahe kuyo attend iclass le Afrikaans uyokujaha ibhasi ushiya abangani bakhe la sadlela khona ngiqhamuka bese ngivele ngiyagijima ngifike ngibamba igate lele silokhunjana ngoba kwakuyibhakla kuyinsimbi shothi ufufu kuswipe bese uyalavula bese uyangena bese ngifika ngima ngiqondana la bese ngilibamba la phezulu bese ngithi yes ngibheke emehlweni amangala thuke table ngitheni uCaptain Orapi lo and uyabaza abafana bayajima banemizimba yonke le angibhekana yonke lona ngangimncane kunaloko manje sengithokhula pha ngibanandaba naleyo nto uJesu usangibona mina Jesu athi hayi ngisakubona ngibona ubani ngithi mina hayi azenzisi wena ufike lapha la icorridor yami nomngane wakho nedakiwe wena wangitshela ngabusakubala ukuthi wena wangitshela wena uzongishaya mina angifuni into eningi ngila ukuthi ungishaya angisuki la ngishayanga ayi aqala zula bhekele athi hey mina ngikwazi kanjani yonke le nto leyo hayi mina ngithe yonke lento ekhulumayo isho lutho mina wena ngifuna ungishaya yena ngisuki la ngishaya manje siyakhuluma sibhekene uzama ungigwaje sena ngigwaje right ngithi hayi angisuki la ngishaya yonke lento isho isho lutho but ngangisho ngale language kethe ukuqina understand so yonke lento isho nje isho lutho la kimi ayazulazuleke lokho ekhuluma la ekhuluma bese ngiyamthatha mfana wami ujwayela abantu abakusabayo ngoba naku umlungu mina nje angisaba umlungu right nokwaphinda kweze corridor yakho manje usizoqondana nawe ngimbothisa ngizomenzana nokwaphinda hayi uzobona mfana wami sodibana bese qhamuka yena lo mfolo ulokhunjana umshana kaMalanga abone uyazi vele bayibona lesini uyazi ukuthi kwenzakala ngoba bengazi ahamba ayotshela abangani balo abanye kuthiwa unspread kokwa amathafu nje abafana babedlala bonke ira bamtshela ukuthi hey kunesini lapho umngane wakho laphana uxabana nalelo kunjani
hayi ngalesikhathi ebatshela kanivele lo sengikhulumile naye into engifuna ukisho ngayiqeda sesinyuka itebhisi ke manje songena kuma corridor net futhi yena uzonyuka mina vele sengifikile kuleyami ngoba i-first floor ne-second floor yena samela anyuka e-second floor mina sengiyajika la so masakhuluma kanjalo sebetsheliwe lapha ngiyamtshela nti mana ukwaphinda uyazama na ukuthi angikwajisa ngoba ngithi nanginandaba nayo yonke lento ukwaphinda hasotholana phezulu baqhamukeke labangani bakhozwa lo bathi wena agijima wena fuke ngikhombe ngihlokoloza kanje uzokushaya lo wena uzowela la phansi ngingamnaki ngamnaki yena angifuna lo gain confidence nesibindi uthi kufika abangani bakhe inhlambe eqhuma lapho ngizingithuka amabhulu nami ngiyathukisa phela hayi ngikhomba kanje athi wena uzokushaya lo uzowela phansi abuye lo wayesevele esenyukile sebuya manje sengathi uzolukhunda mayebuya vele ngijike ngithi hayi wena ngiyakufuna woza ajike ajike ahamba ehlangana nabangani bakhe ayike isini yakhona kwakunomuntu mfo sebenza I think 702 ngangifuna ukulesha igama lakhe waye deputy chairperson yasesikhathi wandlula nje silo ngambona izulazula eminyama izulazula ngicabanga wathi cabanga uyingena kodwa futhi washuthi yasala so kwaba leyo scene lesson le yenzakalani ngiqala la indabeni yami ukuthi God is not a racist enye yani yobiza uNkulunkulu angibizelelo liza encounters engahlangana nazo yenzekeke leyo scene mayenzeka lamabhunu a-formulate ukuthi azodakwa enze bribe bese eyakhokha revenge right ayivela adakweke mayidakwa wonke ukuthi asexoxele isitayile story ukuthi azongithola bese hamba yokhokhisa komunye umuntu omnyama owayehlala ecorridor yabo shuthi la ku same corridor before 2 bamthukele yamfana bathi umnyama useless wayenza actual science bathi umnyama uzekhe wala mounted to nothing kangathi yamfolo wazi washintsha iresi wahamba ohlala wenye iresi abathi Taibos the following day wayeqhaqhazela wayemncanyana nje ngomzimba eqhaqhazela umbona indlela athuswe ngayo indlela athuswe ngayo lamalokhunjana la into engayenza kanti abazi ukuthi they are giving me more power ngayizwa lonto le I wrote a speech nciko bese banama house meeting thina I think it was every Monday or Sunday at night Sunday at night lokuba nama house meeting wonke umuntu erest ngicabanga si we about 400 besiya lapha angasukuma ku house meeting bhala speech ngakhulumisa ka Steve Biko lapha ngikhotha bonke amalokhunja amalokhunja ama famous political figures address indaba ukuthi racism will never be tolerated anymore. It was a way uNkulunkulu I think introducer ngayo to fight that thing. To cut the long story short nceko ngezelana mina ngibo ukuqala kuba ucorridor advisor kwicorridor yami lengahlala kulo umuntu omnyama indlela kwenzeka ngayo amabhunu ayifuna nokungibulala ngithatha over le corridor ngithi le racism because ever since bekuyibhunu bekuba nje ibhunu kuthiwa kune culture kufanele kube umlungu noma ngabe lo mlungu akasi akekho ku house committee bese bana house committee ababiza ngama HK noma in Africans is a Hays committee right so bekuthiwa ama HK so mongabe nje ukuthi umuntu omnyama bungayiphathi noma ngabe kuthiwa ku house committee bungayiphathi la corridor la kune culture fanele u corridor advisor wakhona abe umlungu uthi lo mfolo engimshoyo njengoba ngangimlanda le futhi waye belonga kule arrest le le corridor kodwa wayekhishi wathi ngeke you can't lokunjani advise us because umnyama sifuna umlungu hamba uthola enye corridor la kune culture ngathi mengifika mina ngoba ku house com ngabatshela ngathi no ways babeza bengincenga belokhumbe bathi ngathi ngeke mina la ngi house committee and yimina one preference ngiyayithatha lelo khona baze bahlela ukuthi bafuna ukungibulala ngathi ngibulaleni ngifuna ukungibulala phathi lo ngeke ngishintshe ngaba umuntu oqala mina omnyama okungena kule yasumi ngiphula kule lapha eres hayibo ngingakhokhanga lutho ngilwisana nalento that is part of my history ngangakamazi uNkulunkulu but ayikhona lento ukuthi into mangimela ngizoyimela ngesibindi so ngingena kanjani ke elokhunjana eswimming pool indlu yami iposition yayo buyibona nje eswimming pool bayabona umuntu into enzenga lapha ngiyibona nje yona so ngihleli la ngibona labafana bamabhunu bahleli ababekutshwala babo bayabhukuda bona lapho
base bekhona ke lokuthi bayangazani sengikhulumile kuma house committee meeting ma house meeting and yonke le nto sebekhona lelo gama lelo ukuthi hey this black man and manje umuntu omnyama amabhulu ulwisana racism abiza wena ngeracist so aspread igama bathi as a racist phelelana batshela nama first year mina nceke nginokuhlangana ne first year lingangazi ngikhuluma ngegama lami as a racist phelelana get that's espelelana vele ngismile ngidlula because I knew ukuthi they were influenced right so that day ke ngiyongena lapha ngababuka babhuti labafana wayi mina ngabhuti ngathatha ithawula la thatha iskini samahamba babe besahleli nje lapha ngafike ngangena yes ngabhukuda ngaze ngaqeda ntema ngiqeda ngazoma la ekhwazini leswimming pool ngababuka nibehlelela ngase ngaphuma ngasula nabo futhi bangasho lutho ngaleso sikhathi bacuphila ngini umuntu omcuphile inkinga yakhe akazi ukuthi uphethini yena ufunani ngiza ngaleso sibini sokuthi ngivele ngibacuphi ngifuna benze noma ngayini ngoba la I am entitled to ngene yes the following day umbona ngudaki ilo yavulwa ngalelo langa namanje ngabe bayashintshele bona sihambe ethi ngethombe zikhona ku Facebook bethi nabe sisebenzisa ngendlela esifuna ngayo swimming pool elokhu nje la sasingangeni khona ku clubhouse sahamba sesibuka khona ibhola makuthiwa kunama game o pirate ngoba singena ama TV besivulelwa khona thina sibuye khona free enye into engangibukile lapha engathi sayilungisa nje kwesekheni khona umfo umnganami sadila naye kakhulu nalezi zimo lezi wathi kwanele wakanhlebe bese siwakhambile Swaziland engamtshela kona mina mangifika lapha sasi ngoba amabhona respecta kakhulu makunento oyiachieve baphakamisa kakhulu isport bona ke rugby yaseRS ibiwina kakhulu right so ngafika ngatshela ngoba mangifika ku first year ngabona isoccer team yethu it very disorganized udlala uthandayo kufakwana ngobungani thema kuphela lo nyaka lo first year ama first year thina saphuza ukuhamba thina sinokwane sahlala phansi ngimtshela ngathi kwane akwazi ukuthi singafunda labafana labo basi respect ekubeni thina kungekho into esiyenzayo ezokwenza basi respect yes we can fight ukuthi basazi ukuthi singabantu but if we've got nothing to contribute ekutheni sihlonipheke they will never respect us ngase ngithi into ekufanele siqale ngayo kwi-arrange indaba yesoccer we must have belokhunda ne proper coach and kwakukhona umfowethu ngase ngim-id story sami side mana sesingathi manje ngikhuluma ngehistory yaseRest kanti la ngifuna ukuvela khona so khona umfowethu ngim-identifyile as a potential coach ababethu ma dots right nezathu esenza ukuthi ngim-identify ngathi uyena uzoba coach wethu next year funa kwelokho njani right ayivele sayihlela leyo nto nangempela kwenzeka kanjalo i-team yethu kwi-soccer was so good kangangokuthi siwine ngo-2008 sawina i-league undefeated sabhalwa ngaphepheni hayibo for the first time sala ama undefeated naso nesithombe sakho sesithombe zami lapha ku album yami yayifikile ngempela racist phelelana ayifikile racist phelelana but khona lapho kuvela lento ukuthi uNkulunkulu ungibize ngale passion othi egcineni ngizosebenza mina kusavezwa nje i-character yokuthi ngizomela lento uNkulunkulu enjani angibizele yona ukuthi mangimile entweni ngizoyimela isipho lesuNkulunkulu asifaka phakathi kwami so zenzeke lezi zinto bayigena vele bese teamini yethu thina leso kwase kuza nabelungu bezodlala right beze nabazodlala kwi game yethu yama quarter final nama semi final ngikhuluma yama quarter final ngoba sadlala ne college kwakucela amabhunu nawo ephethe nama braai la ngaphandle ezo supporter seMaru ucwele wona awuthi igoli ngalelo ngoba wona la score yini yilapho naka bangisompa good na kwisoccer angikude kwisoccer ngidlala dlala position 8 dlala wing angikude nje ncane igoli lakhona li score yini namazi yakho ngwashaya nje wathi indlela hamba ngalaba eKevlar and labantu edlala nabo abanye babadlali babadlalela i-B team ye-tax wayazi ama-tax University of Pretoria babedlala khona thina nje silo ukuthi during the game coach wethu wawamisa igame
ethi ayimise le game idlala nabantu abadlaleli lokhunjani itackle ngaya kuyena sayithi ngafika ngamthatha mathozi baye ba 11 siba 11 baye sotilana mangiqeda nje kwenze njalo ngathola ibhola ngalisha phaka inkundla yonke le abalihlaza uniform ye terrace yayihlaza malokhunjani nama jacket abalihlaza kwagcwala lokhunjani so now ke sebeyasazi labelungu sekunale respect mazingena se clubhouse nabe senginama offer bebenginika benginika utshwala mahala ngivele ngireject mina no I don't drink this thing so sekunaleyo treatment yokuthi ke manje sebeyasazi sine respect manje understand siphume RS nalabo bafana abanye babe bese beza kumina bezobuza umsebenzi wesikolo ngoba bebenza lo but in Africa siyena kakhulukazi engangalo no Boris sase siba abangani sesijwayelene sesizwana la ngikhona ngila it was part of my history la engilokhunjana engidlule khona but uNkulunkulu element ayelokhunjana angibone kakhulu okwavela ngalokho our God is not a racist right okay ngaqeda ke iuniversity kuningi okunye ngiyakushiya ngoba ngiyabona isikhathi sesiside sekuzoba ngathi ngikhuluma ngeuniversity ngiphumeke lapho ekuphumeni kwami lapho ngisese university bengiqhubeka ngikhonza ngikhonza ePostoli but kwakuyenye ke futhi iPostoli iPostoli le ihlukene kaningi mina nceko I think amapostoli engawahambanga ambalwa futhi nakhona yilawa aqale vele sengiphumile amaningi ayekhona ngalesikhathi mina ngisongipostoli amaningi wathendela omlangini obani but wonke awela under 12 apostoli 12 apostoli but kuyahlukana thothi omunye umpostoli seyaphuma seyovulela yakhe bese banelinye igama okay kanjalo right so mina ngifika lapha ku 12 apostoli ngivele ngingene ngibe umpostoli ngikhonza right so ke now yini ekholelwayo la apostoli ngoba na indaba la ikhona ngoba ilangilando ekhona la apostoli ikholela ukuthi ke umuntu uya ezulwini ngokuthi akhonze apostoli bathi nike apostoli bathi apostoli yona indlela neqiniso noma nje indlela so akekho umuntu ongaya ezulwini engazange akhonza apostoli yavela replace uJesu yamkhipha manje uJesu ukuthi uJesu Kristu yena indlela okuyizinto kuNkulunkulu ayikhuluma kumina sengisindisiwe ukuthi lezi zinto benithatha sengivula lezo ncwadi khumbula kahle ngilela ngangisebhasini yakaphathi khona emsebenzini ngivule incwadi kaJohn ngibuza lo mbuzo ngibuza umoya ongcwele ekhuluma phakathi kwami umuntu oyehlele eduze kwami ngalelo langa I'm sure ukuthi wacabanga ukuthi lo muntu unenkinga kodwa wabona ngoBhayibheli ngangivulile kwakwehla inyembezi ngafikisha kule manzi emsebenzini engicorrect uNkulunkulu engivezela izinto ezazingekho esasikholelwa kuzo and that was key ukuthi uma ngabe ungekho apostoli apostoli indlela uma ungekho khona uye ezulwini bakhona ke abantu ababazalwane namhlanje abantu babazalwana abathi uma ngabe ungakhonzi nabo kuleli bandla labo elingenagama bathi awuye ezulwini leyo nto ayikho lento amampungu amampungu umuntu uyezulwini ngokukholwa kuJesu Kristu kuphela yena yedwa iposition yokuthi ukholelwa kuphi noma uhlanganyela kuphi is neither here nor there ukubalekile ukuthi la uhlanganyela khona uhlanganyela kanjani ungabe uhlanganyela ngoJesu noma uhlanganyela ngenye indlela so bekunalesi sifundo ke sikhona ePostoli sokuthini iPostoli indlela right so i-background yami le ukuthi mina bengishumayela ivangeli lokuthi hayi uma ngabe ungekho apostoli impela uYesu ngokuthi nase noma ngisafunde esikoleni besike sihlangane kule bandla leli bathini CRC bebe nama home cell so mina ngabavukela ngelila ngabefundisa ke ngabatshela ngeapostoli can you imagine ngendlela ngipassionate ngakhona ngalento batshela ngithi kunenye into abangayazi kunendlela neqiniso 12 apostoli usutshela bona ngitshela bona ngihlangene into emizini omlungu sokwenza komsele ngalo omlungu ngendlela ababuka ngawavela wathi ayicela ukuthi isivale ngcinanga lapho ncike nje noma sengisebenza ngenza ama articles ami ngayo la ngikhumbula kahle ngidakiwe ngithema sesiqedile ngisesizwe ngoba besikhiphile iTimothy Phumi base wathi omunye umlungu hayi asambeni siye kwami masifika lapha mina kwavuka lento
ukuthi ayiphela ngumpostoli sengidake sengibatshela nge12 apostoli angumsindo lapho wawusaphuza ngaleso sikhathi angitshontsha utshwala nginabe ngimtshontsha kodwa ke mengingakusho nje apostoli abayigadi kakhulu abanye nje uma ungayakhona bayaphuza abanye bayabhema nokubhema because akusinto abayigadayo kakhulu lezo banendlela bona bakhona ngoba ezulwini yongena ngepostoli that's why nekuzakhona nje eziningi angikhulumi kabi ziyakwazi futhi nayo lokho athi be kanje lokuqala ipostoli engaqala kuyona mina ngaqala ku TCC ubutshela lapha kuthiwa khona ukwenza umsebenzi wenyama bese kuthiwa khona umsebenzi kamoya bese bethi mangabe sokhonza sizohlanganyela sisoye senza umsebenzi kamoya baze bathi uma ungabe unotshwala bakho ungenza nabo kodwa ungangeni nabo obubeke la eminyango ulokuphuma uthinti angikhulumi ngento angitshelwa umuntu ngikhuluma ngento eyayishunyelwa umfundisi right i background yami le kanga ukuthi idakwe ikhandile zabantu abathi bayakholwa ungamangala abanye babeza nabo utshwala bebufakela emabhantshini aphuza because abanye babebhema ngikhumbula nje omunye umzalwane waserudile wayenokufika ngakithi esibuze ebhema esibuza ukuthi ugwayi wrong ngani sahluleke umphendula wathi akukho eBhayibhelini la ukuthi ugwayi wrong khona ngifuna ukulisha igama lakho ngisalikhumbula wayehlala komunye umuzi wathi ganqubuka la ubhema ukufika ebhema nje life ngoba kwakunalelo vangeli lisekhona ke nciko laba abantu basakholelwa endabeni yokuthi ukuntshontsha kusisisono ngizwe nje lento ke ngizwe nje when was it last year emlindelweni kushumayela inceko yakhona ithi yona yacela encekwini yayo ngoba banegaba kukhona umzalwane umshumayeli priest district ngokwekhundla eziphezulu oqala uOster kuzo district sezoba umveleli bese ba umpostoli ke uyela kuthiwa uKristu isipho sihlala khona ngoba inkolelo yabo ithi uKristu kwakuumoya isipho akusu Jesu angaze ngemanje bathi uKristu akafanga wasala emhlabeni kodwa uJesu wafa i-confusion into yabo i-confusion but iyona vangeli ke benginalo ne background yami so now banaleyo nto ke so njengoba ngisho ukuthi ngadakwa ke dawami akuvela lapho uthi wawutshontsha utshwala kulenga ngiyona apostoli ayiphinde ibuhlabe kancane indaba zotshwala kodwa abanye babekwenza so benginalo passion ukuthi nje noma ngilapha kule yanto mina ngifuna ukushumayela mina ngifuna ukufakaza ukuthi noma kuthiwa ngizenzile lezi zinto but bengizenza ngifihla mina ngingakasindiswa nciko yes even mina sengisho mina lokunjani ukujwala bengijwala ngokusaba mina ngifihlela bona kodwa kubona ngibona akunankinga manje babe nginankinga ngoba ungajwala nje nodade khona la enkonzweni futhi akekho ozokukhuza abantu babeza nethando zami ngabe sikuvashela isithando sakho uvuke naso uze naso inkosi ngikhumbula nje khona engangimshumo umzalwane wangakithi engangimfakazela khona la eSoweto nesithando sakhe engashadile naso wayevuka nesithando sakhe ngimthathe naso beze nasenkonzweni umuntu ayambuza ukuthi ubani lo wafika bodade na bengashadile ngathi kwakukhona lento yokubulala uNembeza ngoba phela uNkulunkulu ukhuluma ngawo uNembeza ngathi kwakukhona lento yokubulala and kuwena wayesakhuluma ngoba wawusaba wayekhuluma but that for me there was a sign ukuthi ungibezeli and because even nakhona phakathi elokhunjene apostle ngangingelishumayela evangeli lokungajoli understand futhi njengoba ngisho bengisaba nekuthiwa ngiyazenza lento bengifihla bengisaba kamuntu ngingabanjwa thiwa ngibonwe umunye wabazalwane ngibone ngilokhunjane ngilo bengifihla nje ama operations ami nginalo lovalo kodwa khona ngokwakhona inkolo yakho la bibase khona kakhulu bese kutheni kholelwa kubapostoli bese ugcina ke bekuno size 4 bakhona bese bethi ke mawusiliwe kunento ebizwa ngokuthiwa isiling uthi o size 4 bakhona size 4 bakuthiwa ugcina isikhathi ishumi yini okunye practice think nihlala uma wenza lezo zinto bathi mawenze lezo zinto uphelele enkonzweni bese uyasilwa futhi bese uyasilwa isiling yakhona ke bazama ukufanisa bathi ngisuku le Pentecost basho njalo bazama ukufanisa lento kwizenzo ebuzenzo 2
babiza isilingi sukule silingi bathi iPentecost igama elithi isilingi balithathela eBhayibhelini ukuthi sisilwa ngophawu lika moya engcwele base bathatha ke base balihlanganisa base beformulate lento kwisilingi kwenzakalani kwisilingi ilapho khona osuke kuthiwa uzogcotshwa umpostoli khumbula ngithelo abathu uKristu uvukele khona uyena ke ufike sehamba ke senibhabhadisiwe ubhabhadiso la khona ukuthi kuthathwe icup bese ke jathi nje amathunzi bakusprinkle bese kuba namafutha akabagcoba ngayo lapha kwisilingi ke kusekufika ke yena lo baba bampostoli fika athi Thixo baba gcoba izi lokhunjana enye into bona khona umbuzo ufuna ufanga ngizama ukunderstand leyo kubhabhadiswa abangena emanzini akusibhabhadisa yabe baptizo akusibaptism no mehluko phakathi kwebaptism neraptizo okwabi lo wamaRoma weRoman Catholic lo bakusprinkle that is raptizo then kuphelile ubhabhadisiwe contact to raptizo eBhayibhelini hayi eBhayibhelini interpretational into abayenza iBhayibheli likhuluma ngeraptizo khuluma ngebaptism hayi raptizo so akusibaptism so now with the concept ya indlela amaRoma babhathisa ngana bakuleyo kunjani process so bese kuba lento yokumukela ini umoya engcwele bathi umukeliswa umuntu banike lo mpostoli ngimsho mayezothi Thixo baba gcobe yamukela umoya engcwele Thixo baba gcobe usuke ezokumukelisa umoya engcwele bese kuthiwa lapho ke usuyathathwa ufaka kuphi kwinkumbi noma zezizukulwane zani isixuku sabapostoli abayishumi nambili yila abathi khona ke mawufa wena uyongena khona izulu kubo alikho phezulu liphakathi kwabantu efubeni zabantu baze bashumayela intshumayelo ethi uNkulunkulu wathi wakwathi kuAbraham onkalela izulu lingakanani uAbraham wathi webaba uNkulunkulu ngithola isimanga ngithola ukuthi izulu lingangesuba somuntu bese bethi niyabona alikho izulu eliphezulu izulu liseyifubeni zabantu liphakathi kwabantu umuntu uhlala esifubeni somunye mawufa uzohamba uyohlala efubeni zabantu noma angazi kanjani indlela bayichazana more like ukuthi mangabe usufile uyongena komunye njengedlozi uyongena komunye it's something similar ukuthi uzongena bona bayibeka ngendlela ukuthi kuyisixuku kodwa uzongena kwabanye abantu kodwa abasho ukuthi izulu lipi yabo mothi nje sasinalento ukuthi abanye balikhomba phansi abanye balikhomba phezulu izulu bayazi imfihlakalo amama lokhunjani wonke lawa ama doctrine noma izifundo zasepostoli engangihamba ngazo shumayela ukuthi izulu alikho phezulu izulu liphakathi kwabantu ipostoli indlela ungabe ungakhonzi khona shothi awukho endleleni ulahlekile sishumayela indaba yokuthi ke futhi ke usebenzela usindiso lomphefumulo wakho kanye nabakini abangasekho ngangayizwa ke leyo ke lento isho ukuthi uthi usebenzela usindiso lakho lomphefumulo kanye nabakini abangasekho kuthiwa ngawe abakini abangasekho abafa bengayizwanga umlayezo wasepostoli hayi noma umlayezo ngoba ngokwabo umuntu ongakhonze epostoli lo muntu akasindiswanga kodwa bakhulume ngensindiso bakhuluma ukuthi loyo muntu loyo apostoli umlayezo wasepostoli bathi loyo muntu loyo akangeni ezulwini right babe ngayikhuluma insindiso mina isikhathi ngisekhona babe kutshela futhi ukuthi umuntu ongasindiswa esaphila right babesho njalo ukuthi uzosindiswa sofika so namanje basekhona basho njalo abanye ungangena nje kumalo khunja nami umuntu wakhulazi lo noma ngiphendula umuntu wasepostoli usesibanga leyo nto so bethi ke sebenzela usindiso la lomphefumulo wakho kunye nabakini bethi ke abakini abangasekho bayobhabhadiselwa phezukwakho bese bethi nje izizukulu ngezizukulu ezafa zingawutholanga lo mlayezo bahlukene ke nciko kukhona abanye right abakholelwa emadlozini edlozini ekuhlabeni nase konke nje ngokwesintu banankingi bese kuba khona abanye abayichithayo yabona leyo ndaba bahlukene so mina ngangikilaba abayichithayo indaba yedlozi bachithayo indaba yokuhlaba that's why wawucabanga ukuthi le yiyo ke yabona bayichithayo futhi kancane indaba yokuphuza
nokubhema thina sasikulabo ke this one ngangintshontsha okay kodwa abanye kuye ngendawo kuyona ngoba abazalwane bakhona abala eGoli babengafana baseNatal ukuze kubangwe lokuthiwa abazali baseNatal bafike la bafune bafike bashintsha abantu ngoba njafike sibakhuza ukuthi manje why niphuza bene nikhona kanti la eGoli kwakunginankingi oh yes yebo lonto le Natal sinaleyo nkingi ukuthi hayi sazi uthi noma ukholo la uphuza ubhemi hey yanda so kwakunaloko kuhlukanisa so kunaloko ke elinye iphathi ukuthiwa umuntu wena usindisa wena bese usindisa nabanye abona nje mekuthiwa abalanda abantu abaningi phose bazuzwe ngaleyo nto ukuthi umuntu ukuthiwa usebenzela uzosindisa yena phinda asebenzise nabakuba abangasekho so leyo nto abantu bayithanda because abantu they are very close to abantu bakubo abangasekho yiyo ke into ebabambile kakhulu hey ngiyayithola ngoba lento lena is more like yisonto yes singasho sithi cult ngoba phela lento lezo sikhuluma eBhayibhelini azikho nje or sesibapha igama eselihash kakhulu alikho hash bayiyo ababodwa kuyo bakhona nabazalwana bayicult the moment inceke kuba nenye into ekhomba ukuthi usindiswa ngayo ngaphandle kaJesu kwi-cult oh yeah yabona mezothi umuntu ngeke usindiswe ungakhonzi ebandleni elithile sekwi-cult yes yeah akezivule nje incwadi ngesimabo Mnciko sikuze sithole kahle lento ukuze nomunye umuntu angathi sigceka abantu kanti la sigceka abantu sishumayela ivangeli yebo nokukhanyisela futhi umuntu obengayazi le ndaba ukuthi akhanyiseleke yeah nayo incwadi lapha ku First Matthew uMatthew oqala ngathi First Matthew ngoba kuzwa ngathi khona Second Matthew uMatthew oqala ufunde nje verse 21 oh yes uthi uzakuzala indodana uqambe igama lokuthi nguJesu ngokuba nguye oyokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo ubanike osindisa abantu akuveli la ukuthi ibandla akuveli la ukuthi ilokhunjana umfundisi othize or abapostoli akuveli la ukuthi noma indlela ethize yokwenza izinto insindiso ilingoJesu phela ayihlangani nenyinto yes bese masufikile ekusindisweni usindisiwe bese ufundisa indlela yokuphila insindiso ngoba insindiso ingumbuso ingumbuso mawuthatha usindiswa omoqala nomukela ujenje inkosi nomsindisi uyafaka umuntu usweni kaNkulunkulu mawufika ke la ufika uthole khona ukuthi la embusweni uphila impilo yini so the moment kuba nebandla noma ngalibuke lihle kanganani selizothi umuntu usindiswa ngokugqoka yeah then so selilahlekile but nakhona lapha ngifuna bezana bangizwe wrong akusho ukuthi ugqoqa noma kanjani right ngoba embusweni ufika ufundiswe lezi zinto kulombuso ke yini eyenzakalayo kulombuso umuholi wakhona umoya ongcwele masela yeah namanje umuholi wakhona ubani umoya ongcwele okuyinto ke abazalwane abayiqoshile phakathi kwabo abazali bamcimile umoya ongcwele kakhulu manje izwi likaNkulunkulu lithi umuntu ongenawo umoya ongcwele akasiwo kaJesu liphinde lithi as many as are led by the Holy Spirit those are the sons and daughters or the children of God so uma ungahola umoya ongcwele vele you are disqualified ukuthi ngathi umntwana kaNkulunkulu ngoba umntwana kaNkulunkulu unomoya ongcwele futhi uholwa wuye yes angithi ukuhlehla kancane Nciko ake ngiveze nje mhlambe izinto ngoba ngikhulume ngendaba yemfundo umuntu uzobuza ukuthi what's the use of ukuthi sisitshele ngalento phinde ukhulume ngeposture kunezinto uNkulunkulu ayiconfirm kumina ukuthi why ngibiza hence ngiveze ngiyathi mangikhuluma last time ngathi why in position understand hence ngileta le background ilokhunya nasesikoleni mina I was positioned and there are many other people aba positioned ngalendlela abanye baba apostoli sake samuzwa mayikhuluma ubamntanda baba apostoli and abantu abaningi abaposition ngaleyo ndlela uNkulunkulu uvusa ibutho labantu abangena reputation ngifuna ukuyiphinda le uNkulunkulu uvusa ibutho labantu abangenagama kuhambe bandleni likaNkulunkulu kwana abafundisi abadumayo yes base beya idolizwa oh yes kwakhonzwa labafundisi then ukuthi manje kukhonza uJesu yasiyalahleka indlela yokukhonza uNkulunkulu oh yeah ezinye zezinto ezibulala umlayezo kaNkulunkulu okwakhulunywa kimi imfundo nemali mina ke position yami ivela lapho uthi uNkulunkulu funda ngifuna ufunda but angifuni the aim akusuka ukuthi ufunde bese nje understand uba umuntu onemali kanjani I'm positioning you
uzoba nayo lento ngoba you can't deal with this issue ungenayo bazothi nomona that's to confirm ngifake nje ivideo recently ku TikTok ngikhuluma indaba yokugqoka ngase ngingabali ukuthi cause yenye izinto ukuthi abantu bangafuni ukugqoka ngoba bafundile kwangena omunye umzalwane umzalwane noma yini wathi ayibe ngisakuza ukuthi yakhuluma sengiyabona unenkinga unebitha nespirit sebitterness why ubala imfundo ingene ngani shothi uyahalela ukufunda njengawo I had to deal with her or him mina already ngifundile mina why is the background understand so just imagine ubani kuthiwa bengikhuluma bengingafundile ipoint yakhe isivalid so I was positioned ngizokhuzani ke ngizokhuza lento efakwe ngoba bebanda abantu abazofunda ngaleso sikhathi imfundo njengoba ibona sichithakele kangaka bese kuqala vele ukuthi bayanda abantu abamnyama abafundayo and ebanda kakhulu ebandleni uNkulunkulu ezosho lento ukuthi before education le esenza ukuthi siphumelele there was salvation and ayijiki noma umuntu esefundile and lento beyilethwa igenge esesencane genge esesencane iyouth nje emosha kakhulu amabandla manje ngoba yiyekoleni ifika ifundi mayifika lapha emaresi kuyajolwa nciko emavarsity kuyajolwa ayindaba okudlala kuyaphuzwa lapha ilakho yabona ngibona abantu bechoma ngebhabhi happy lelo le nto yaqala mina ngifika ngo2006 dala ukuhlangana igenge leki imunye lento imunye into lapha endala njengoba istyle manje nje kwabanye ikhathi fair ngibona emakhaya beloku nobuke lento le inda sandlula kuthi nalento yafikela kithi izityle eziningi introduce ema university abantu abangayazi zithi mase efika la ukundlela ukugqoka nje kuna yabona njenge 1 sika September spring day right ingane ziyatshelwa agqoka icephe kuyophuzwa lapha kule nto DJ ezinye azazi la lapha ezamantombazana impilo yalapha right izinto ngifuna expose kuzona indlela ekuphilwa ngayo and bear in mind those people are educated people and then thina njengabazalwane sihambe sothatha lokho yakungcola sikubone kuyi lifestyle yokuthi fanele kuphilwe sizokufaka la ebandleni ile ndlela enjalo ke yenza ukuthi ngithi uNkulunkulu was positioning me ukuthi lento mayisenza ngiyobona ngibiza nje engibiza ngiyikhuza lezi zinto umele uzokhuza ukuthi aqoka lo muzi umele ekhuluma lonto ngoba kumele baba lola ama fake ukuthi abamakhosikazi akhe mina zonke izinto ngatshela zi wrong fake ma makeup uhamba abantu esimabagqoka amabhlukwe ekholweni bagqoka izicephe ilezi ngobe ngikhuluma ngazo kulalo khundlana ezibathayithayo ngokuveza amathanga ukuveza ama cleavage konke lezo zinto ngeke umntwana kaNkulunkulu ngoba embusweni kaNkulunkulu kunendlela yebehavior esinikwa yona ukhumbula izilithini lethu abafela bonke abaphilayo ukuze abaphila bangabusasiphilela bona kodwa baphilele yena wabafela wabuya wavuka so yonke into yenza kufanele reflect inkazimulo kaJesu exactly so ile nto ke ilahleka right so manje ngibiza ngi 24 angifuni usebenza kakhulu igama lokubizwa mangisindiswa right mangisindiswa ngisindiswa nginanga futhi ngiyengathi mangikhuluma ngathi ngaphuca impilo yami yobuthi ngoba yila khona ngithi khona ngafika usuthi usuzoqala kwenze nje ushilo kuyipart 1 ngithi ngafika sengimoto hawu target ngiyabangena mina vele ngaphuca impilo futhi hayi kamnandi ngoba nginazo lezi zinto angizange ngithole injabulo njengoba ngisho nginomoya okuloku njalo kanti indlela yokurecruit ukuthi usizo lwakho nezovela kuJesu bese ngibambe ngesandla zombili lento ngoba ngangifa yabona indaba so but ngilandelwa lento kuzokhuluma le ndaba ukuthi endlini kaNkulunkulu asinayo ummeli endlini kaNkulunkulu asinayo udokotela sinabantwana bakaNkulunkulu endlini kaNkulunkulu asinasi isicebi uma sisendlini kaNkulunkulu sisembusweni la khona kwakhiwa abantwana basezulwini bakaNkulunkulu so uma uzofika uthatha imfundo bese imfundo kube yiyona engaphezulu kwevangeli awusindisile kumoshakele nje kakhulu so ezinye zezinto ke lezo elukhunjani engangibizelezwa nanokuthi ke lezi zinto ngizodila nazo kokobani ukhumbula uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ulokhunjani uze kubantu bonke ngizodila nazo kulabantu abakwi
nami lento enginayo I understand ukuthi ngizokhona ukuthi lento ngikhulume futhi ngikhulume ngani ngesibindi yes because vele nawe ukuleyo level vele nami akekho ozothi unomona ukuthi ngoba wena awufundile unomona ngathi thina why ungayanga wena esikoleni nawuyile ngalahlekelwa abaningi abangani ku ngasasasi thina saba nenhlanhla semasiqeda isikolo eVarsity sase sino Facebook okay yeah sase sino Facebook so Facebook bonenza ukuthi ni unite ngoba saqala ukumemana nje sisafunda esikoleni right so phela kudala uma uthi uqeda isikole ungena inamba yomuntu naningabonani nomuntu vele so but Facebook wasisiza kwa hlanganisa bowazi nje okunye ngompilo womuntu sibanibani ukuphi because kuyaposta sekukhona no LinkedIn ma ngalahle uma ngiqala ngisindisa ngalahlekelwa abaningi abangani base University yo I understand because ngaqala manje ngashumayela lento but whether bangilahlekela noma bangilahla iqiniso engalishumayela likhona imile abaningi nceko kwakukhona ababethi noma beseVarsity beqhubeka bekholwa kodwa lokukholwa kwabo kwakungekho yeah and then ngathola leyo platform njengoba ngisho ukuthi ngaba nephupho lokukhuza inceke lezazingekho abaningi abafundi besindisiwe babekholelwa kulezi inceke so ngayikhuluma ke mina indaba ukuthi lezi inceke leseceleni babekholelwa kakhulu ko TD Jakes njengoba ngisekuvela iKandala ngaqala ukukhuluma ngo TD Jakes ngabo 2014 kuthiwa indaba lo ayikho cabanga ngaleso sikhathi wayesephezulu kangana njengoba namhlanje khathi confirm ukuthi hayi lo baba lo ngathi uphile enye impilo naye seyiveza sesimbone seassociate technology no P Daddy ubumnyama kusinto ayiqala manje tshelwa ngo Freemason yini emakuza nje endabeni obumnyama ngafundiswa ngalonto lo mbuso obumnyama ngiveze lo Freemason obani ngama categories akhona Illuminati understand ngifundiswa ngalezo zinto endlela uNkulunkulu aye angitraina ngakhona nceko angisho nje lokho ngoba sesizoqeda uthe ngo-half past njengoba ngisho ukuthi bekhuluma nangamaphupho mina ngeke ngafikelwa yena kusi indaba endala kakhulu leyo I think it was about 4 years back ngavakashelwa inceke entathu ngiyobiza ngenceke ngesimabungu kwakuyinceke yaqala ibandla lika Satan okay kwaba i-political figure the first black president eAmerica okay kwase kuzoba i-religious figure yeah ithi ngayisho le ukuthi kodwa ibandla elikhulu ekuthiwa ibandla elikhulu bafike kabili kumina ePhusheni ngephupho bezongincenga bethi bacela ngibajoyine ePhusheni bengazi ukuthi bathunywa uSathane lo ngisho ngithe Anton LaVey angibuma uyamazi Anton LaVey owaqala ibandla leSatanism eAmerica okay yeah wafika nje indoda ayigunda impanculo ishintshebe itrime kanje intshebe yakhona bese ilokhunjana hlezi ikhanda lacwebezela yeah ngayo la ngithanda ukugqokile okhunjana ebi garment egqoke ered garment yakhona kwase kuzoba Obama and then kwazoba ile figure le religious figure yes that's a Rome the current one that's a Rome yes ubungayithola sisebenza sigugulela bona ngiyabengicabangela ukuthi ulapho eMaromeni so bekuyibona bafike bangincane kuloko kuqala sicela usijoin ngala and then kwaseba yi-second dream beza futhi bobathathu mabefika bangincane kulo wesibili ke this religious figure bangitshela abantu bacela ukuthi ngishumayele lento yami ngithi mina yini mina into engalifaka igama likathi ngingamphamisa ukuthi sangihlangana naye yeah okay mase ngihamba ngibashiya laba bemekhona mangiphenduka bese yangibiza i-religious figure le ethi phelelana imbiza igama lami mangiphenduka iphethe envelope le envelope ebhalwe ngamagama ahlazo ku green athi mi envelope ngiyithatha ibese ngayithatha ithi mina inani athi ivule ngithi inani ngithi mina ngiyithatha as long as ingahlangana noJesu ngeke ngize ngithathe mangiphenduka lapho ke la khona they declared a war against me because kwaba nesimo nje esenzakala ngisibona it is a war ngabani ngiyajahwa ibona lonto lo ngiyadujula so well noma nginayo i-clear information to why but ngiyazi ngoba labantu babengaqhamuki lokho njani but ngivezelwa ngelinye iside la lento la isime khona understand nceko ngibeke ngaba nelinye iphupho ngilandwa uNkulunkulu uJesu esihogweni wena usesihogweni engilanda esihogweni but la engilanda khona ongilanda ngise reception
Oh yakhona esihogweni ngathi ngiyatshela ukuthi ngale ziyakhala ayafike vele angithatha ngesikhathi lokuqala hayi vele ngibatshela ngoba ngabona lapha nezihlobo zami but ngingathanda ukukhuluma kanjalo ngoba ayizuzwakala kodwa nje abantu phela engizalwa na babona khona so ngibatshela ngathi ngikhuluma nabo ukuthi mina ngizange ngadala ukuthi ngibela right mangisesho njalo afika uJesu Kristu angithatha maye ngithatha vele ungibambile anyuke namathe indawo esinyuka kuyo indawo yamanzi ulwandle nje olukhulu masanyuka kule ndawo kuqhamuka inyoka yayinkulu le nyoka wayishaya ngebhakela ezimbili like qi eshaya ekhanda right vele isuke endleleni or ilokhunjani ichezuka sanyuka emoyeni manginyuka bese ngiyadropa mangidropa ngithola ngisesihogweni ubuyela khona futhi lapha same position ngikhulume futhi ithi mina ngidalelwa ngibala ngiyazi inkosi izongilanda engathi manje uma ngaphandle uJesu Kristu umemnyango ukuthi angisangeni la ziphumele wena mina ngikulindile izinto lezi engaboniswa zona uma ngiqala ngisindiswa sengikhishwa la ePostoli iconfirmation engayithola ngayo ukuthi lento engiyitholile iyiyo kwaba isigameko esenzeka la ezolo kwakuyisonto ngisanda ukusindiswa I think kwakuyinyanga ngithola uJesu my soul was very excited right ngithola uJesu but ngisesePostola so ngiyahamba ke sine meeting ezimba khona ibandla elikhulu lasePostoli ezimba khona sine meeting ezimba sihlanganise nabanye abazalwane kuthiwa mina ngizothenga idrink bona baphatha ukudla ngiyothenga udrink ePick n Pay ngale khona le Pick n Pay ngale eDobsonville yayibona leke ya lokhunjani so laba ingenela ngesikhathi selokhunjani bathi seluthini ngiyothenga khona idrink bese ngihlangana nabafana abancane mangihlangana nabafana ngiyathanda ke mina ingane ngime ngivule iwindi ngibadlale sebafana njani I understand le nto bese banomfo ondlulayo umdala uphethe isigqoko wifi osifakile isipoti mayithi jephe emotweni mina ngibeke iwallet yami ngibeke kwenye indawo nje ayisa ngabona ngathi isikhinzi nje la ukuthi indawo yayibonayo my wallet hambena amakhadi amaningi muyibona iqumbile ungazothi iphethe imali eningi ngabe and bear in mind ngidrive imoto le moto yinhle lo mfo wethu methe windini ayibona bese yajika masishana futhi ngathi izwili ilokhunjani conversation yami nalabafana ayimefika lapha ethe irazo umuntu obekhola manje ngiphume ejele bengibonshiwe manje ngifuna inkonzo yebo ngifuna inkonzo okay ngizokuthola kanjani athi ngibheka ipeni ke ngithi ngizobhala inamba zakhe yazi ngalesikhathi ngithatha ipeni ngithi ngizobhala inamba zakhe wakhipha isport le sport leso siphethe ngezandla wafaka izandla zakhe ewindini wathatha isikhwama sami ngesport wasifihla khona yazi iwallet life yes hayi ke nginike na abhala inamba yakhe bhala negama lakhe ngilithathe ngilibeke la esivalweni kune space nje esivalweni semoto ngihambe mangifike ePick n Pay vele ngiyathenga ibo isikhwama bula ukho vele kufika ukuthi hayi akekho umuntu engihlangane naye manje ngaphandle kwale mfo but emqondo nami ngiphike ngithi na akwazi ngabe usithatheni ngoba ngibheke yonke into hayi emqondo wami uthi akekho umunye yena mangijika masishana ethi ngiyambheka la phezulu la ngisamthola ayibese ngivela ngibuyele endlini ngifike ngikhuleka manje sengiyamazi uJesu futhi indlela ngakhuleka ngafike ngabonga inkosi ngiyabonga hayi ngiyabonga nje hayi ngiyazi sizobuya ngakho manje lawo mazi ngiyabonga ngiyazi sizobuya isikhwama sami hayi right ngifonele abantu ke ngibathi ngeke ngisakhona ukufika ne drink sebe ngithathele isikhwama hambe senkonzo into cut long story short masibuya sasi nabazalwane sasijwayele ukuhlangana nobaba umnguni ngoba sasisonke hayi siyaxoxa sihlephula yona le ndaba sePostoli kodwa mina sengibatshela ngoJesu hayi ngibatshela ukuthi bangithathele isikhwama sami kodwa ngiyazi sobuya ngikhulume nje kanje hayi lo mfozo ngifonela asibuyise ngazi into ngikhunyiswa imfuthi ngangithatha hayi siqhubeke ke nendaba hayi yazi ngithi ngaye emsebenzini the following day the whole day ngangilindele icall futhi yathi mayingena le call ngasho ngathi nangi lo mfo ngithatha lokhunjani ifoni ngabamba akufoni ke yena kufona umngane wakhe phelelani manje ngithola isikhwama sakho bewuyothenga lokhunjani idrink 2 liter Shoprite wawelwa isikhwama ngithi na athi yebo
okay manje ngifuna ukukuthozisela manje uyazi ukuthi phela ngeke kube mahhala ngithi hayi ngiunderstand futhi ungenzele umusa abantu bebengeke basibuyise ungenzele nje umusa kakhulu ngiyabonga manje ireward obuyifuna yini athi hayi 500,000 that's nothing kunama license sami lapho kumele kunama card ami 500 is nothing so hlangana kanjani athi hayi sohlangana eZola ngithe iZola Eco Park ilapha eZola North ngithi nayo okay kulungile avala ifoni ayike sengitholile inamba yakhe ayike ngifike ngimlinde vele lapha mangimlinda akaqhamuki kuze liphela lishona ilanga bese ngidecide ngithi hayi ngangifuna ukuyobona usisi ngoba egule eClipback mangithi ngiyaphuma sengila eJabulani Mall ngithi ngiyeClipback kafoni athi manje kade ngimile la ngiboni ukuphi sekumnyama ke lapha ngithi nayi bukade ngimile kulindile nami bungaqhamuki athi ahlanga khona elinye ibandla engase garage engine la isonto nje building athi ahlangane khona bese ngithi okay ngiye mangifika lapha ayivele umile unosisi wakhe bese ngithi naye ngena nemoto lasezokunaka izulu ngena nemotweni esikhuluma ayibangena mazingena nje vele iqala imvulini bese eyanginika isikhwama abambe license ngivele ngisithathe angazi ukuhlakanipha ngangithatha ngisithathe isikhwama ngicheck ngoba angazi vele ukuthi into emayakhulu license ngicheck license ngithi license ayikho bese ngithi angangilazi igama lakhe ngaleso sikhathi lo ayithatha isikhwama sami kwakuSiphiwe bese ngimbiza ngegama uthi Sibanibani uthi angithosela kodwa unginika lo isikhwama esingena license ngimnike misithatha si useless angikwazi ukuthatha lesikhwama esingena license then angithosele wena phela uyangidayisela ukuthozisa okunjani lo ngoba sikhulumile wathi uzonginika isikhwama sami ngikunike lento yakho hayi bese kukhulumisisa wakhe athi yazi ingane nje yazi uvalo mnike license ubhuti anginike license ngithathe ngifake bese ngiyasithatha isikhwama ngisibekela bese ngithi kuyena angisazi igama lakhe kokubani noma wayesiphiwe ngimbiza kodwa igama lakhe ngithi Sibanibani yazi ngelilanga uzoboshela into ongayazi bese ngithi yabona lo ohlela ngikhomba bomnguni iphoyisa mina ngummili uyaboshwa manje waphisa ukuchama ungaphisa alini izulu ngaphandle uthi ucela ukuyochama athi hayi nokulungela mbo uchama wathi ephuma nje wayinyamalala ngoba kumnyama limisa so sabuya kanjalo bantu engivezayo la it was a confirmation from uNkulunkulu ngalokukholwa ukuthi manje usuyakhola into oyiphethe position right ngani ngibhala into Facebook khona umfumfu wangakithi wangibuza lento engisho ayiqinisa athi ayiqinisa azangikhona ngakhuluma kube kuningi manje bengiqedela kule part 1 nokuveza ukuthi uNkulunkulu kahle kahle ekumbizeni kwami nala ngidlule khona bengibizeleni ukuzokhuluma nebandla esikhathini sokugcina ukuthi umlayezo kaNkulunkulu awushintshi noma ngabe kuthi ufundile futhi le yanto uNkulunkulu ayishoyo lebhalwe la ukuthi usindiswa ngoJesu akunabandla elinye lisindisa umuntu akunamfundisi osindisa umuntu ayikho enye indlela ngaphandle kwalesibhalo yena nale ndlela abazalwane abahamba ngayo baseqaleni uJesu akakashintshi uye namhlanje uyizolo uye naphakade ilo mlayezo nje ngiphathiswe wona enilo mlayezo ngiyoshumayela inaka abantu bazongizwa ngikhuluma indaba zokugqoka bangizwa abantu ngikhuluma ngendaba zokushaya indaba zokuthanda imali futhi ngifaka imfundo la abantu asebeyiphakamisile ukuthi imfundo la ayisho lutho embusweni kaNkulunkulu sifunda ngani nceko asifundi nangezinto ezenziwa uNkulunkulu ukukhuluma ngescience zokukhuluma ukufunda ngani awufundi ngamadwala awufundi ngezinto ngemkhathi nangamanzi ukuthi amanzi anani isho izinto ezenziwa uNkulunkulu then how come ukuthi kungathathwa izinto ezenziwa uNkulunkulu bese ziyaphakanyiswa zibe ngaphezulu kaNkulunkulu nakho yilento ukuthi abizelwa ukuthi angizomela nje leyo nto le ubuyisela abazalwane noma ukubeka abazalwane iqiniso nokuyilona lona bongcwele nokuma evangeli okuyilona lona ukuthi ayikho into eyofaniswa nevangeli likaJesu imfundo imali impumelelo iposition ayikho into eyofaniswa nevangeli likaJesu njalo siyabonga mfundisi sibonga nje ukuthi uphinde weza wasilethela lo bufakazi ngiyabona bude ngeke sibuqede kuyodependa mhlambe ngelinye ilanga mangabe ukuthi sobe sibuqhuba but siyabonga buhle kakhulu buyakha angifuni ukubumosha ngi-add ezinye izinto but nje engakusho ukuthi siyabonga okumentionayo ukuthi uyatholakala kulezi ndawo mhlambe someone akazi ukuthi unokutholakala na ku TikTok ngiyazi mina ukuthi uyatholakala ku TikTok futhi uyafundisa kakhulu lapho
mhlambe nje abangafuna ukukulandela khona @phelelani kaJolozela yes @phelelani kaJolozela uyamthola akabi ku YouTube cha ikhona nje la Kola to Meet nikhona ku YouTube kodwa ngikho active yeah i-account yami active ngikwi Facebook phelelani kaJolozela Khumalo ku Facebook ngikwi TikTok active kakhulu ku TikTok yeah hayi nami ngiyazi ukuthi ku TikTok uactive ukhulume waqeda wafaka indaba yokuthi akukho kunye ukuphila ngaphandle kaJesu akusekho kunye sengakusho sibonga nje uNkulunkulu ngakho konke siyabonga yes sibonge babukele emakhaya uNkulunkulu emuhle anibusise engakusho nje mina ukuthi uzwile mangabe futhi ubukele wazafika la ake sizwe ne comment siphinde sihlangane kwi video elandelayo amen